Niko kuri turacyateye amatako ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa Felix Antoine Tchisekedi Chilombo bigenanye n'imirwano y'akasamutwe ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yuko hari n'ibindi bitero byatangiye kumvikana hanze ya Goma usatira Goma mu gice cy'imisozi. Amwe makuru ingenzi aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo n'abasirikare ba FARDC bakishe bongeye gukozanyaho n'abarwanyi ba M23 hanze gato ya Goma, nk'uko amakuru ingenzi aturuka mu burengerazuba bw'uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru muri Goma abitangaza. Ariko kandi turaza kwinjira rwose mu gice cy'Amajyepfo cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo aho ibintu bisa n'ibyatangiye gukomera kubera ko intare za Sarambwe abarwanyi ba M23 batangiye gutuma abanyamahanga bitekerezaho cyane bikomeye, kuko hari amakuru amaze gushyirwa hanze na ambasade y'Ubuhinde ku butaka bwa Kongo Kinshasa isaba ko abaturage b'Ubuhinde bagomba kuva muri Bukavu vuba bidatinze cyangwa se bagakomeza kwitegurira kuba bahunga, kuko bigaragara ko hari ibintu bibi bishobora kuba muri Bukavu, ibiganisha ku kuvuga ko M23 yatangiye kubuza uburyo abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi gukomeza gutekereza neza mu gihe iri gusatira uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Mbere ko twinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba mu nkuru zidasanzwe, reka mbanze mbagezeho inkuru turutse mu bihugu bigera kuri 7 bikize ku isi. Ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bagize ibihugu 7 bikize ku isi G7 basabye umutwe wa M23 kurekura ibice byose wafashe guhera kuri Minova Sake Goma. Mwitangazo aba ba minisitiri basohoye bavuze ko kuba M23 ikomeje kugenzura biriya bice ari ukuvogera ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bongera no gutunga intoki u Rwanda ko rufashe uyu mutwe mu 23. Nubwo G7 isaba M23 guhagarika imirwano ikikura muri biriya bice yafashe, ikomeje yo kwerekeza muri Bukavu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo nk'uko Loni bitangaza. Umuryango wa G7 mbibutse kugizwe n'ibihugu birimo Canada, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Ubuyapani, Ubutaliyani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amwe makuru ingenzi aravuga ko abimbere muri M23 kwa Colonel Nanga, kwa General Sultani Makenga n'abandi bafatanyije mu cyama cya M23 cyangwa se AFC M23 bavuze ko amahanga azavuga akarenda rekeraho kubera ko nabo badashaka kubona ko ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo buri kwanga ibiganiro bigamije amahoro. Gusa birasa naho ibintu bikomeje kwerekeza habi cyane nyuma yuko M23 ifashe ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu M23 iri kwerekeza kandi muri Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa ko ibintu byatangiyeho kuzamba cyane. Abadiplomate benshi basabye kuva muri Kongo muri rusange, hari na za ambasade zo zasabye abaturage babo batuye i Bukavu gutangira gutanga imyirondoro bigishoboka. Ibi bije nyuma yuko ingabo ibihumbi z'abarundi na FDLR bari kuraswa cyane n'ingabo z'inyeshyamba za M23. M23 irifuza ko abarundi basubira iwabo bakambukira Uvira ntibagere ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bazanywe n'ibikorwa bigambiriye ikibi ku baturage b'Abanyekongo. Amakuru ingenzi aravuga ko ikibuga cy'indege cya Kavumu kirinzwe cyane n'ingabo za MONUSCO FARDC, ariko amakuru ahari aravuga ko abasore ba M23 bashinzwe ubutasi bakomeje kukigera amajanja kugira ngo bakore ikarita y'uburinzi babone kuhinjira, nk'uko amakuru ingenzi aturukayo akomeza kubivuga. Birasa naho ibintu byakomeje gukomera cyane. Gusa nubwo bimeze gutyo, umuyobozi w'umujyi wa Bukavu yashyize imbaraga mu kwinjiza abasivile mu gisirikare ngo bafashe kurinda uyu mujyi wa Bukavu ko M23 yawinjiramo. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press byatangaje ko abasirikare ba leta ya Kinshasa bari muri Kivu y'Amajyepfo bose bashyizwe ku mihanda ikikije umujyi wa Bukavu ngo utigarurirwa na M23. Amakuru ahari avuga ko M23 iri mu birometero bike uvuye i Bukavu, mu birometero ngo biri munsi ya 40. M23 ubwo yari imaze gufata umujyi wa Goma yahise itangaza ko izakomeza urugamba igafata na Kinshasa, ariko ibwira guverinoma ya Kinshasa ko niyemera ibiganiro bigamije amahoro ndetse no gushaka umuturambye izahagarika imirwano.
kugeza amaginga ya imirwano muri Kivu y'Amajyepfo irakomeje kandi iraremereye cyane. Inyabibwe hari imirwano ikomeye kugeza aya masaha mu masaha y'icyenda y'imirwano ikomeje kubera muri ibyo bice, ariko kandi biracyavuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kunaniza abarwanyi ba M23. Gusa aha niho hiciwe Colonel Rugabisha wishwe n'abari bari kumwe nawe bamushinja kubashora mu muriro w'ibisasu bya M23 bigenanye nuko ngo M23 ifite bamudahusha benshi barimo baragota imisozi isa nireba neza agace birindo by'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi baherereyemo. Undi mugambi wa FARDC kandi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wongeye kuvumburwa mu mirwano yari maze iminsi 3 ibera mu gace ka Rubero hafi n'icyerekezo kijya Bunagana. Ngo FARDC iri gushaka uburyo bwo kureba ko ariho yahera urugamba kugira ngo irebe ko yaturuka mu bitugu by'umutwe w'abarwanyi wa M23 kurinda berekeje nabo Igoma. Birasa naho ibintu bikomeye ngo kuko batekereza ko bahereye mu bice bya Bunagana bishobora gutuma n'abari muri Kivu y'Amajyepfo bazamuka ku buryo bashobora guhuriza hamwe M23 bakinjiza ku butaka bw'u Rwanda. Gusa ku rundi ruhande indi nkuru ibabaje cyane, ubwato bwamenyekanye kuba bwararashwe na M23 bwari burimo abasirikare b'u Burundi. Biravugwa ko abapfuye ari benshi nk'uko raporo y'ubutasi mu gisirikare cy'u Burundi yageze kwa Ntare Rushatsi cyangwa muri presidence kwa President Evariste Ndayishimiye, nk'uko intasi z'ibinyamakuru bikomeye cyane zikomeza kubitangaza. Ati birashoboka ko hari byinshi abantu bafite byo kuvuga, ariko nyakwa President ubwato bwarimo abasirikare bacu bava ku kirwa cy'Ijwi bagiye gutanga umusada bwararashwe kandi twaratakaje cyane. Dukeneye uburyo bw'andi mategeko ashobora kwinjiza abandi bakomanda nibura bagendanye na zone bagiye kurwaniramo ku basirikare bashobora kumenya koga, kuko murabizi neza ko twatakaje n'abasirikare benshi baguye mu Kivu ubwo basokaga muri Goma nyuma yuko twe twamaze gusatirwa n'umwanzi. Aya ni amakuru y'ubutasi asoka muri presidence y'u Burundi kwa Ntare Rushatsi muri raporo y'ubutasi ya bari ku mirongo imbere y'urugamba. Aya ni amakuru y'ingenzi kandi akomeye ari kuva mu masoko ibitangazamakuru twavuga ko bifite inkuru ziremereye cyane. Gusa ku rundi ruhande hari amwe mu makuru aremereye cyane avuga ko hari indege 3 zavuye Kinshasa zikagera ku kibuga cy'indege cya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi, aho bivuga ko izi ndege ziri kuzana umusada hafi kugira ngo abari kurwanira muri Bukavu babe babona umusada hafi. Gusa birasa naho ari ibintu bikomeye cyane. Ku rundi ruhande kandi biravugwa ko kuba urubyiruko rw'inshamagana muri Bukavu rukomeje gufata imyitozo yibanze kugira ngo rujyanwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hari abasesenguzi bagize bati birashoboka ko ari uburyo bwo kongera umubare w'abagwa mu mirwano igisirikare cya Kongo FARDC gihanganyemo n'inyeshyamba za M23, kubera ko niba abasirikare ba leta ubwabo bari guhunga urugamba kubera M23 ingabo za Sadeke zikikingirana mu bipango zirimo zikamanika amadarapo y'ibara ry'umweru aganisha ku kuvuga ko bamanitse amaboko, ukavuga ko abaturage bamaze iminsi 3 batozwa uburyo bwo kwirukanka ndetse na morali. Uratekereza ko bashobora guhangana nabo buretse kuba President Tchisekedi agiye kongera umubare w'abagomba kugwa muri iyi ntambara? Birasa naho ibintu bikomeje gukomera cyane. Naho Igoma amakuru y'ingenzi aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo abasirikare ba FARDC bihishe mu bipangu bitandukanye mu mujyi wa Goma, by'umwihariko mu cyerekezo cy'uburengerazuba bw'uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, batangiye guteza akaduruvayo. Bikavugwa ko aba barimo kugendera ku isezerano ry'ubutegetsi bwa Kinshasa buri gukomeza kuvuga ko bugiye kuza kuhabohora ibisa n'ibidashoboka cyangwa se ibisa n'ibikomeye, kubera ko biri kuvuga ko operasiyo ziri kugenda zikorwa na M23 kugukubura zishobora kuza kugwamo abangaba nk'uko amakuru ingenzi atugera akomeza kubivuga. Ariko kandi uteye icyumbirizo imbere muri M23 biravugwa ko bagiye kwagura uburyo bw'uburinzi mu mujyi wa Goma kugira ngo barusheho gukinga inguni yose umwanzi ashobora gukomeza kumeneramo, ibituma urusaku rukomeza kumvikana rw'ibiturika mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma mu bice bimwe na bimwe nk'uko amakuru ingenzi atugera akomeza kubivuga. Ni byinshi cyane bikomeye, reka mbashimire, reka mbabwire ko turi ku zindi page zikomeye cyane ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Santene sana. Amazi si yandi ku mirongo y'imbere y'urugamba
ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice cy'uburasirazuba yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo urusaku rw'ibiturika ruracyakomeza kumvikana. Ariko kandi ndababwira article nyinshi kandi zitandukanye. Reka mbabwire ko turaza kugaruka ku nkuru nyamukuru y'uko umuryango w'abibumbye umaze kwemeza neza ko nyuma y'ifatwa rya Goma bikozwe n'umutwe w'abarwanyi wa M23 hatahiwe Bukavu. Turaza kwinjira imbere mu mirwano iri kubera i Bukavu hanze y'ibice biyisatira, wumve ukuntu ibintu bihagaze. Birasa naho ibintu byatangiye kuba bibi bigendanye na operation M23 ikomeje gukorera mu gace ka Nyabibwa, ukareba mu bice by'ikirwa cy'Ijwi. Turaza kukubwira byinshi bikome kukugota igice gisatira Kavumo hari ikibuga cy'indege. Ariko kandi mbere y'ibyo byose rwose reka mbabwire ko mbahikaze ku nkuru z'ubutasi Kinshasa, Pretoria, Ibujumbura ku makuru y'ingenzi akomeza kwisukiranya ku kureba uburyo bashobora gukora ibitero bishobora kunaniza umutwe w'abarwanyi wa M23 bashaka uburyo bwo kwisubiza Goma. Birasa naho hari page ziremereye cyane ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Mbere ko twinjira kuri izo nkuru zo mu vinyo, reka mbanze babwire ko hari operation zikomeje gukorerwa Goma rwagati, by'umwihariko mu bice bya Buhene Ndosho. Impamvu muri ibi bice nuko hakirimo abarwanyi ba Wazalendo bihishe mu mazu y'abaturage. Biri kuvuga ko bari kwitwikira ijoro bakambara imyenda ya gisirikare, bakafata n'imbunda bakajya gukora amabi birimo kwambura abaturage ibyabo, amafaranga ndetse na telefone. Amwe makuru y'ingenzi ava muri Goma agira ati mu gace ka Buhene M23 yakoze operation yo gusaka kubera abo barwanyi ba Wazalendo. Birasa nkaho M23 iri gukomeza gukora amasuku yaba mu gace ka Ndosho n'ibindi bice bitandukanye. Amwe makuru yatangajwe n'umwe mu baturage b'abakongomani wabwiye ikinyamakuru gifite undercover wacyo ku butaka bw'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma ati Wazalendo hano ziracyari nyinshi, zarahishwe, benshi bigize abasivile, ku manywa nta kibazo bari gutera ariko mu ijoro bari guteza ibyago bikomeye. Gusa kandi ku rundi ruhande andi makuru aremeza neza ko bamaneko b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na FDLR buzuye rwagati muri Goma, aho ngo bari gukomeza gukina amayeri yo kumenya ubushobozi ndetse na za defense cyangwa se ibirindiro bitandukanye bya M23 hano rwagati muri Goma, ku buryo bishoboka ko bashobora kuzatungura abarwanyi ba M23. Gusa ngo birasa n'ibidashoboka kubera ko M23 nayo ifite ubutasi buri hejuru, aribwo buri gutuma habaho ukwikiza quartier zimwe na zimwe zikirimo abarwanyi ba Wazalendo, ingabo za leta FARDC n'inyeshyamba za FDLR zihishe mu z'abaturage. Amakuru ingenzi avuga ko hari kandi intasi za FDLR ziri gusohoka mu mashyamba zikamanuka zinjira muri Goma kugira ngo baze gutata. Aya ni amakuru ingenzi akomeza gutangazwa n'ibinyamakuru bifite ba undercover imbere muri Goma hari kubera iyo mipango yose. Ku rundi ruhande kandi biravugwa ko abarwanyi ba M23 bahagaze neza, ibisa n'ibidashobora korohera abakora ubutasi ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibishobora gutuma Perezida Tchisekedi ufite umugambi wo kwataka Goma bishobora kumuvanga, nubwo turakomeza kubabwira inkuru zigendanye n'iyo mipango ya Kinshasa. Gusa ku rundi ruhande reka mbabwire imwe mu nkuru ikomeye cyane imaze gusohoka mu kanya gato mbere yuko twinjira muri operation zibiri kubera i Bukavu cyangwa se mu gice cya Kivu y'Amajyepfo. Jean-Pierre Lacroix ukuri ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye aremeza ko inyeshyamba za M23 zigenda zerekeza mu majyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo kwigarurira umujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi gushize kwa mbere. Avugana n'abanyamakuru kuri wa gatanu, uyu muyobozi yavuze ko hari ikibuga cy'indege hafi y'aho inyeshyamba za M23 ziri, kandi ko ni baramuka bafashe icyo kibuga cy'indege nk'uko babigenje Goma byaba ari indi ntambwe ikomeye cyane. Yagize ati urabizi ntabwo duhangayikishijwe gusa n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko iyo urebye ibihe byahise bimwe mu bintu nk'ibi bishobora guteza amakimbirane mu karere kose, bityo ni ngombwa cyane ko hakoreshwa ingufu zose za diplomasi mu kwirinda ko ibyo byaba. Mu mpera z'ukwezi gushize nibwo inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Goma nyuma y'igihe zihanganye n'ihuriro ry'ingabo zishyigikira
leta ya Kinshasa yaba FRDC, FDLR, Wazalendo, ingabo za SADC zirimo iza Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania, ukongeraho ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro b'abanyaburayi bari baje gutanga umusada kugira ngo Goma idafatwa. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye yahamagariye ibikorwa bya diplomasi mu buryo bwihuse mu rwego rwo guhagarika imirwano no kugera ku gisubizo cya politiki mu rwego rwo kugira ngo harebwe ko hari ikintu gishobora kurinda ko akaga gashobora kuba muri aka karere k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa andi makuru y'ingenzi kandi akomeye agira ati birasa naho ibintu biri kurushaho kuba bibi cyane bigendanye n'ibikomeje gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kubera ko M23 yongeye ihamagarira ubutegetsi bwa Kinshasa ibiganiro bigamije amahoro, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye kubitera utwatsi, ibigaragaza ko byanga bikunda Kinshasa yo ubwayo ishobora gukomeza gufatwa n'abakongomani ko aribo bari kubagambanira, kubera ko iby'inyeshyamba ziri gusaba ubutegetsi bwa Tchisekedi butabishaka. Ariko kandi biravugwa ko impamvu yo kutifuza ko ibi bishobora kuba byabaho, biravugwa ko Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bose bafite icyo bakura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kubwira Tchisekedi kutemera ibyo bintu ko bazamufasha, kandi ko ibihugu byombi bigiye gukora imipango iganisha ku kwambura M23 Goma. Ibitangazamakuru mpuzamahanga bifite abasesenguzi bakomeye ati Pretoria irashaka kuryama ku cyubahiro cyabo, Gitega nayo irashaka ubushobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butangwa na Tchisekedi ubwe. Rero kuvuga ko uyu munsi ushobora kuvuga ko ibihugu bishobora guhara inyungu bikura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biragoye. Uko ushobora kuvuga ko abari mu matwi ya Tchisekedi bakora ari na kutekereza MONUSCO. Uratekereza MONUSCO mu gihe haba haje amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice, MONUSCO yabiri gukora iki? Niyo mpamvu uyu munsi bari kwamagana M23 imiryango mpuzamahanga kugira ngo nibura ibihugu byohereje abantu bari mu kazi kubera MONUSCO abantu babo batabura imirimo. Niyo mpamvu inkambi ziri gusenywa rwagati muri Goma, amagambo akaba menshi kubera ko abakora muri MONUSCO barimo baratekereza ibigiye kuba mu gihe batakaza akazi. Ari nayo mpamvu y'ukwihagaraho kose gukomeye. Amwe mu makuru y'ingenzi arakomeza kuvuga ko MONUSCO nayo yaba ikomeje gucura umugambi wo gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa kureba uburyo habaho umugambi ucuriwe hamwe kukongera kwisubiza Goma. Bikavugwa ko imbere mu bigo bya MONUSCO biri imbere muri Goma harimo abasirikare b'u Burundi, aba leta ya Kongo FRDC ndetse n'abandi bagera ku 200 bari mu mugambi wo gucurirwa uburyo bashobora kuba bafasha ubutegetsi bwa Kinshasa. Gusa bikavugwa ko bigenanye nuko ibi bintu biri gutinda, MONUSCO nayo ishobora kuza kurekura aba bantu bagera ku 200 bakaba bajya mu maboko ya M23 ikagira iki bakoresha yo ubwayo, kubera ko ubuzima bw'imbere mu bigo bya MONUSCO bwatangiye gukomera, kubera ko nta musada ibi bigo biri kubona, yaba amazi, imiti, ibyo kurya. Ibisa n'ibishobora gukomerera urugamba Perezida Tchisekedi mu gihe yatinza gukora ibyo yifuza, kubera akomeje gutambamirwa n'ibikorwa bya M23. Gusa amakuru ava Kinshasa agira ati ijambo rimwe Tchisekedi ashaka kumva muri we n'umupango ushobora kugeza FRDC kongera kugenzura Goma hatabayeho ibiganiro bigamije amahoro nk'uko bisabwa n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye mu isi, ko nibura habaho uburyo bwo kuganira n'inyeshyamba zifite umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma n'ibindi bice bigera kuri 76%. Amwe mu makuru y'ingenzi ava Kinshasa aragira ati buri mukomando wese wumva ko afite ubushobozi mu gisirikare cya leta ya Kongo FRDC arimo aratanga uburyo ni karita ashobora gukoresha kugira ngo yigarurire Goma, ariko nta uremeza Perezida Tchisekedi. Biravugwa ko yiswe unité ya reaction rapide special force mu gisirikare cya Kongo FARDC bato ya 42 ariyo yaba ishobora kwinjiramo abakomando benshi bashobora kujya mu bikorwa bidasanzwe, ariko bikavugwa ko amakuru ava kuri tere mu butasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeza guca intege ubushobozi bw'igisirikare cya Kongo FARDC bagenda
bigendanye n'imirongo uko yubakitse y'ubwirinzi ya M23 nk'uko amakuru ingenzi atugera akomeza kubivuga. Ariko kandi uteye icyumvirizo gikomeye muri operasiyo ziri gukorwa na M23 mu gice cy'amajyepfo ya Kivu cyangwa se muri Sud Kivu, bavuga ko ibintu byatangiye kuba bibi cyane. Amwe mu makuru ingenzi agira ati ntabwo tuzi umubare ukungana w'abarwanyi ba M23 ariko bose n'abakomanda, kubera ko ibyo bari gukorera abasirikare ba leta FARDC ingabo z'u Burundi mu gace ka Nyabibwa birasa naho biteye ubwoba, kubera ko operasiyo za M23